Deruda. Hari ini masih kami mau bikin video lagi. Seharian jajan serba pedas yang ada di SD. Cik tebak ini di SD mana betul? Di edisi SD Turangga Bandung. Yang pertama si kami langsung sapok ngedatangan si Mang tukang naon. Itu bukan nama si Gatarigu digoreng segala kieu. Ternyata si Mang teh jualnya teh mihan kayak gini. Seriusan barudak mih nate ini bener-bener loba pisan konten ke menggunung si kaki. Harga nate cuma 5 ribuan aja atuh. Pas dimakan teh euleus saya mah saking kulobana si mih nate jadi bukan kayak martabak mie ya, kayak makan mie we di bumbuan. Wah ngeuna atuh barudak mie mah tidak ada yang salah atuh ya. Sebelah tukang mie yang tadi ada si Mamang tukang naon ieu teh bacil kadeuh. Ya udah atuh Mang beli 5 ribuan di Mas Dasumkeun adi teh sambelna di lobaki tuh si Mang merena teh. Pas dimakan teh euleus aing mah mendingan kieu barudak apalagi di Mas Dasumkeun kayak gini bumbunya wah bener-bener lada pisan enak. Tapi favorit si kami mah ieu tahunna wah bener-bener enak pisan gitu bener-bener nikmat. Sebelah si Amang tukang bacil ada si Amang tukang cilung jadul. Eueuh atuh ieu mah zaman-zaman si kami SD cilung siga kieu mah akhirnya si kami manggil juga cilung jadul kayak gini atuh ya. Kalau cilung jadul mah ngagoreng teh siga telur gulung siga kitu terus dipakekeun bumbu naon eta teh bumbu-bumbu kayak gini atuh ya. Pas dimakan teh euleus ya udah pasti ini mah si teksturna teh lebih renyah dari cilung biasanya ada soalnya digoreng langsung gitu. Wah cilung anu kieu nu si kami resep mah bener-bener enak ngeuna gurih. Sebelah si Amang tukang cilung ada si Amang tukang naon ya teh sistik tapi yang digorengnya teh dadakan kayak gini. Ya udah Mang beli 5 ribu ternyata di kuatun kalau baki tuh si Mang merena teh jeli yang singa tawaduk ha. Teh mendingan pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja pakai air putih dah tukang es teh. Ya udah we biar tambah sehat juga. Terus kami teh minum air putih ya. Lanjut aja jajanan di mana lagi ya?